Cyakomeje kwibaza byinshi mu byaranze uyu munsi w'amateka aho bigaragara neza ko abasirikare barenga 100 bose bashoje amasomo yabo mu gisirikare cy'u Rwanda, bakaba ari abasirikare kandi baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye. Ku itariki 12 Kamena 2026 mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda rya RDF Command and Staff College riherereye Nyakinama mu karere ka Musanze, habereye umuhango wo gusuza amasomo ku basirikare bakuru 108 baturutse mu Rwanda ndetse no mu bihugu 19 by'inshuti bigiye bitandukanye. Abasirikare bari bamaze igihe biga amasomo yihariye agamije kubategura kuba abayobozi bakuru mu rwego rw'iya gisirikare ndetse n'umutekano utandukanye. Ayo masomo azwi nka Senior Commander Staff Courses yigisha uburyo bwo kuyobora ingabo, gutegura ibikorwa bya gisirikare, guhangana n'ibibazo by'umutekano bigezweho no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu. Ishuri rero rya RDF Command and Staff College rifite intego yo gufata ubumenyi n'ubushobozi bwo kuyobora ibikorwa bya gisirikare mu bihe bitoroshye. Turi kureba n'akarasisi k'abasirikare batandukanye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Mu bihugu byari bihagarariwe harimo u Rwanda, Tanzania, Kenya, Zambia, Malawi, Niger, Ghana, Ethiopia, Botswana, Burkina Faso, Nigeria ndetse na Mozambique, tutwibagiwe na Eswatini, Benin, Guinea no kuvuga muri Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrica ndetse yewe na Jordania. Ni benshi mu bintu bitandukanye byakomeje kugaragara uyu munsi. Ingabo z'u Rwanda zizwi ku izina rya RDF. Bari mu mwaka w'1994 ingabo z'u Rwanda zari zifite izina rya FARC, Force Armée Rwandaise, mu gihe intambara yo kubohora igihugu niyahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Ingabo z'u Rwanda zitwaga RPA, Rwanda Protocol Army, zayoborwaga na Major General, zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994, bakaba barahagaritse muri Nyakanga. Nyuma yaho kandi izi ngabo zaje kuvugururwa no guhindurirwa izina maze zitwa RDF. RDF ifite inshingano zikomeye: kurinda ubusugire bw'igihugu, kurinda abaturage umutekano wabo, gufasha mu bikorwa by'ubutabazi igihe byabaye ngombwa, kwitabira ubutumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi, gufatanya n'ibindi bihugu mu kubungabunga umutekano wa Afurika ndetse no hirya no hino ku isi hatandukanye. Mu myaka ishize u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu bitanga abasirikare benshi mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Ingabo z'u Rwanda zikorera cyane cyane muri Sudani y'Epfo, Repubulika ya Centrafrica n'andi hantu hakigeragera ibibazo by'umutekano. U Rwanda kandi uri mu bihugu bya mbere muri Afurika mu gutanga ingabo mu butumwa bw'amahoro butandukanye. Ni imyaka irenga 30 ishize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Rwanda Defense Force yagize uruhare runini mu bikorwa byo kubaka igihugu. Reka kuri umunsi tugaruke kuri byinshi mu byaranze uyu munsi, amazina akomeye ndetse na bamwe mu basirikare badasanzwe bari buze kugraduatinga cyangwa bashoje amasomo yabo ibihugu baturukamo. Tuzaza no kumva ijambo rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame, Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Umuhango rero wo gusoza amasomo ku basirikare 108 ugaragaraza uburyo u Rwanda rukomeje kuba igicumbi cy'amahugurwa ya gisirikare muri Afurika. Kuba abasirikare baturutse mu bihugu 20 bahitamo kwiga muri RDF Command and Staff College ni ikimenyetso cy'icyizere ibihugu byinshi bifitiye ubumenyi n'ubunararibonye bwa RDF. Kandi amateka ya RDF kuva mu rugamba rwo kubohora igihugu kugeza ku bikorwa by'amahoro ni iterambere ku banyarwanda bose muri rusange. Kikaba kimwe mu bintu byiza kandi bishobora kuzahindura amateka y'isi, cyane cyane ku mugabane wa Afurika n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bya buri munsi. Kuri uyu munsi hagiye kugaragara akarasisi kadasanzwe, hanagaragara byinshi mu by'abantu batari biteze biri buze kuba, harimo gusoma amazina no kugaragaza abatsinze kurusha abandi, cyane cyane ibihugu baturukamo. Ndetse kandi turaza no kugaruka kuri byinshi biri buze kuranga uyu munsi, aho abatsinze amasomo yabo bari buze kwiyerekana bakanavuga byinshi ku bigendanye n'uko batsinze. Mwakoze cyane kuduhitamo. Tugiye kubana mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kugaruka kuri bamwe mu basirikare bakomeye bo mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi bikaba bimaze kuvugwa neza ko u Rwanda rwongeye kubona abandi basirikare bakomeye, abayobozi b'ejo hazaza, abagiye guhindura amateka y'umugabane wa Afurika ndetse bakanahindura n'amateka y'isi yose muri rusange. Iyo umaze kwiga biba ngombwa ko ibyo wize ubishyira mu bikorwa, bityo ugahinduka umwe mu ngabo zikomeye kandi ingabo zizaharanira kurwanira igihugu mu gihe byabaye ngombwa no guhindura amateka y'igihugu mu gihe isi yose ibona neza ko ari ibintu bidashoboka. Turacyari kuri Aki Empire TV. Nuva udakanze subscribe, like, comment and share kugira tutone no mu bindi biganiro bitandukanye bya buri munsi. Reka rero dukurikirane turebe neza uko uyu muhango ugiye kugenda. Mwibutse neza ko
tukiri kuba abasirikare barenga 100 bose bashoje amasomo yabo mu gihugu cy'u Rwanda, bakaba ari abasirikare baturuka mu bihugu bigera kuri 20 byose, harimo u Rwanda n'ibindi bihugu twagiye tugarukaho. Cyane cyane tuza kureba abasirikare baturuka mu bihugu byinshi, niyo mpamvu ibyo bihugu byahisemo kohereza abasirikare babo kwigira mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tubane, murakaza neza kandi mu isi ya politike, mu isi ya gisirikare. It is with profound honor and privilege that I stand before you today as we celebrate the graduation of Senior Command and Staff Course Intake 14. These officers arrived 46 weeks ago as promising military professionals. Today they leave as refined operational level commanders and staff officers at the strategic level, ready to serve their nations and contribute to international peace and security. Your Excellency, before I proceed, permit me to acknowledge with gratitude the presence of our distinguished colleagues who have been represented from East African community by their commandants and one of the defense attachés. Allow me to recognize Major General Stephen Mkande, the Commandant of Tanzania People's Defense Force Command and Staff College, Duluti, United Republic of Tanzania. Brigadier General Michael Kavango, the Commandant of Uganda People's Defense Force Command and Staff College, Kimaka, Uganda. Colonel Morris Minor, representing the Commandant of the Kenya Defense Force Command and Staff College, Karen, Kenya. Your presence here with us is a powerful testament to the spirit of regional military cooperation that binds our colleges and nations by extension. Thank you, Generals and Colonel, for standing with us today. Your Excellency, this course officially commenced on 21st July 2025 and brought together 110 student officers, among them 4 female officers. This cohort comprises officers from Rwanda and 19 allied countries, namely Benin, Botswana, Burkina Faso, Central African Republic, Ethiopia, Ghana, Guinea, the Kingdom of Jordan, Kenya, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, South Sudan, Somalia, Tanzania, Uganda, and Zambia. Unfortunately, 2 officers were not able to finish the course due to various reasons, making the graduating cohort number today 108. This growing diversity reflects our expanding partnerships and provides invaluable opportunities for mutual learning, professional military cooperation, and strengthened regional and international security. Throughout this rigorous program, our graduates have mastered combined joint task force operations, multinational planning, operational art, and strategic level leadership. They have excelled in academic research, tactical decision-making exercises, and peace support operations. Supported by our faculty and visiting experts, along with civilian academic partners such as the University of Rwanda, the Rwanda Peace Academy, United Nations Institute of Training and Research, this cohort has met the highest standards of military education. Eligible officers have also earned a Master's of Arts in Security Studies, a testament to the intellectual depth of this course. To the graduating officers, you have demonstrated exceptional discipline, resilience, and moral courage. Your performance is a credit to this institution and your nations. As you return to your respective defense forces, lead with integrity, think strategically, and act with humility. Your mission now is to apply what you have learned to safeguard peace and inspire those who will follow in your footsteps. To our allied student officers, I want to say a deeply heartfelt thank you. Thank you for making this college your home and for generously sharing your unique experiences, cultures, and perspectives.
Your Excellency, I must also pay a well-deserved tribute to our hardworking faculty. Thank you for your relentless mentorship, your unyielding professionalism, and your absolute dedication. Through your sharp instruction, these senior officers have not only been sharpened intellectually, but they have also been morally equipped with attitude, fortitude, and strategic foresight, all essential to lead in today's unpredictable security environment. You have molded the protectors of tomorrow, and with that, I thank you. To our partners and families, our heartfelt thanks go to the University of Rwanda for academic support, to our peace support operation partners, Rwanda Peace Academy, and most importantly, to the families and loved ones who supported these officers through the long months of separation. Your sacrifice has not gone unnoticed. In closing, Your Excellency, I would like to thank the RDF leadership for their continued vision, guidance, and unwavering support, which has transformed this college into a modern, digital-enabled institution of excellence. Finally, graduates, go forth and serve with wisdom, courage, and honor. Congratulations, and may your future assignments be marked by success and distinguished service. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, you are once again welcome to the Rwanda Defense Force Command and Staff College, and your presence will make this event a memorable one. Thank you, Your Excellency. Thank you, sir. Your Excellency, the next item on the program is awarding certificate to the graduates. The graduates will march to the saluting stand, pay compliment to the Commander-in-Chief, pick their certificates, and return to their seats. With your permission, Your Excellency, I will now read out the names of the graduates. Lieutenant Colonel John Gakoza from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Sam Gikongo Kaitare from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Emile Gihana from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Kalemu Azres Walde Gabriel from Ethiopian National Defense. Lieutenant Colonel Fidel Ngizwenishuti from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Justin Rutagaramba from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Benon Mutaganzwa from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Albert Kashinga from Zambia Defense Force. Lieutenant Colonel Patrick Neil Lante Anang from Ghana Armed Forces. Lieutenant Colonel Walter Kajiruka from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Janvier Nhukanyagwe from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Madalitso Zulu from Zambia Defense Force. Lieutenant Colonel Jean-Pierre Maniraguha from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Emmanuel Vigirimana from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Dr. James Figi Gihana from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Alfred Kabandana from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Anas Al-Zubi from Jordanian Armed Forces. Lieutenant Colonel Jeanette Musabjimfura from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Geoffrey Kategaya from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Sahaha Mutabazi from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Dr. Jean-Marie Vianney Hope from Rwanda Defense Force. Lieutenant Colonel Eric Wanyama from Kenya Defense Force. Lieutenant Colonel Simon Ndungu Wamweya from Kenya Defense Force. Lieutenant Colonel Pius Kaba Ruhinda from Uganda People's Defense Forces.